umuntu akabe seyindabeni zakhe indabeni zabantu kakhulukazi kufuneka ukuthi uhoxa kancane ngoba kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi umuntu akhone ukufocus endabeni zakhe ezinye indaba zabantu ziyadinga bona bobabili manje masu lokhu ungibuza umuntu wami ukuthi yabo usathe manje uyangikhumbuza yabo no mzukulu wabhala lapha angifuni ukama ngwabhala kakhulu lengoma ethi lokhu bekukhumbuza ukuthi muphi ubasela ama ex ngawe zahlukahlukene ingoma ziningi mfowethu umzukulu mhlawumbe abantu abafisa ukumbhuka nasey'nkundleni zokuxhumana abantu bafuna ukumthola bekhulume naye bamthola kanjani mzukulu? Sorry for booking ngiyatholakala enambeni 079 12 72092 ngikhona futhi kuzo zonke inkundla zokuxhumana umzukulu uyamthola na TikTok umzukulu kaBaqazile ku-Instagram futhi umzukulu kaBaqazile ngazo zonke nje khona kodwa okubalekile inamba for booking 079 12 72092 namhlanje usuku lwabantu besimame i9 August mhlambe amazwi nje noma kanjani ongadlulisa kubantu besifazane engakusho nje ukuthi asihambisani kakhulu nawo ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nawo wonke nje umuntu okhona emhlabeni ukuhlukunyezwa asihambisani nakho noma ngabe ubuphi ubulili sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Danke siyabonga mzukulu isikhathi sakho njalo nethuba danke siyabonga baba omkhulu.